Assalamu alaikum, dobrodošli u 8. dio knjige Život Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, autor Hazreti Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Halifatul Masih II za Ahmedija muslimansku zajednicu. Ovaj dio počinjemo sa pričom bitka na Uhudu. Kad je mekanska vojska pobjegla sa Bedra, najavila je da će ponovo napasti Medinu i osvetiti se muslimanima za ono što su Mekanlije pretrpjeli u bitci. I samo godinu kasnije oni su punom silom ponovo napali Medinu. Osjećali se toliko poniženi i osramoćeni nad svojim porazom da su mekanske poglavice zabranili preživljenoj rodbini da plaču za onim koji su izgubili živote u bitci. Također su propisali da će zarada od trgovačkih karavana ići u ratni fond. Tako je uz pune pripreme vojska od 3000 pod komandom Ebu Sufjana napala Medinu. Poslanik je održao savjetovanje i pitao svoje sljedbenike da li će se sukobiti sa svojim neprijateljima u Medini ili izvan. On je bio za prvu mogućnost i radije bi da muslimani ostanu u Medini i da neprijatelj dođe i napadne ih u njihovim kućama. Ovo bi, mislio je, na neprijatelje stavilo odgovornost za agresiju i napad. Ali na savjetovanju su bili mnogi mladi muslimani koji nisu imali priliku da učestvuju u bitci na Bedru i koji su sada željeli da se bore radi Boga. Oni su insistirali na tome da imaju izravnu i otvorenu bitku i da imaju priliku da umru boreći se. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prihvatio ovaj opći savjet. Dok su diskutovali o ovome, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prenio svoju viziju i rekao: ja sam u viziji vidio kravu i također sam vidio svoju sablju sa slomljenim vrhom. Vidio sam da je krava zaklana i da sam ja stavio svoju ruku unutar oklopa. Također sam vidio sebe kako jašem na ovnu. Ashabi su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem za tumačenje ove vizije. Klanje krave, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ukazuje na to da će neki od mojih ashaba biti ubijeni u bitci. Slomljen vrh moje sablje pokazuje da će nekog važnog od moje rodbine zadesiti smrt, ili možda da ću ja lično podnijeti bol ili povredu neke vrste. Stavljanje moje ruke u oklop izgleda znači da ako ostanemo u Medini, to je bolje za nas. Činjenica da sam ja vidio sebe da jašem ovna znači da ćemo savladati poglavicu nevjernika i da će on umrijeti od nas. Ovom vizijom i njenim tumačenjem jasno je pokazano da je bolje za muslimane da ostanu u Medini. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem međutim nije insistirao na tome, zato što je tumačenje ove vizije bilo njegovo, a ne dio objave. On je prihvatio savjet većine i odlučio da idu izvan Medine da se sukobe s neprijateljem. Kad je krenuo, veći dio njegovih pristalica je, uviđajući svoju grešku, prišao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao: Božji poslaniče, put koji si ti savjetovao izgleda je bolji. Mi smo trebali ostati u Medini i sresti se sa svojim neprijateljima na našim ulicama. Ne sada, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kad Božji poslanik obuče svoje ratno odijelo, on ga ne skida. Šta god da se dogodi, mi ćemo sada ići naprijed. Ako se pokažete čvrstim i ustrajnim, Bog će vam pomoći. Rekavši to, otišao je naprijed sa vojskom od 1000 ljudi. Na maloj razdaljini od Medine utaborili su se preko noći. Bio je poslanikov običaj da se njegova vojska odmori kratko vrijeme prije nego što se susretne s neprijateljem. U vrijeme sabah namaza otišao je u obilazak. Uvidio je da su se neki Jevreji također pridružili muslimanima. Oni su se pretvarali da imaju savezničke ugovore sa plemenima Medine.
Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao za jevrejske spletke, on je ove Jevreje vratio. Čim je to uradio, Abdullah bin Ubej ibn Salul, poglavica licemjera, povukao je svojih 300 sljedbenika. Rekao je kako sada ovo nije bitka nego samo uništenje. Da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio grešku vraćajući svoje vlastite saveznike. Kao rezultat ovog dezertiranja samo je 700 muslimana ostalo pod poslanikovom komandom. 700 je stajalo protiv armije više od 4 puta brojnije i mnogo puta bolje opremljene. U mekanskoj vojsci bilo je 700 boraca u oklopima, u muslimanskoj samo 100. Mekanlije su imali konjicu od 200 konja, muslimani su imali samo 2 konja. Poslanik je stigao na mjesto zvano Uhud. Nad uskim brežuljkastim prolazom postavio je stražu od 50 ljudi i zadužio ih da odbiju svaki napad na prolaz od strane neprijatelja ili bilo kakvo nastojanje da ga osvoje. Poslanik im je jasno rekao njihovu dužnost, da stoje gdje su bili postavljeni i da se ne miču s tog mjesta dok im ne bude naređeno, bez obzira šta se desilo muslimanima. Sa preostalih 650 ljudi poslanik je otišao da se bori sa vojskom oko 5 puta većom. No s Božjom pomoći, za kratko vrijeme 650 muslimana otjeralo je 3000 iskusnih mekanskih vojnika. Muslimani su potrčali u potjeru za njima. Brežuljkasti prolaz na kojem je bilo postavljeno 50 muslimana bio je u pozadini. Čuvar na prolazu je rekao komandantu: neprijatelj je poražen, vrijeme je da uzmemo učešća u bitci i zaradimo svoju nagradu na budućem svijetu. Komandant ih je zaustavio, podsjećajući ih na jasne naredbe poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali oni su objasnili da su se poslanikove naredbe trebale shvatiti metaforično, a ne doslovno. Nije bilo smisla nastaviti čuvati prolaz dok je neprijatelj bježao. Slijedi priča pobjeda preokrenuta u poraz. Raspravljajući tako, napustili su prolaz i bacili se u bitku. U mekanskoj vojsci u bijegu bio je Halid bin Walid, koji je kasnije postao veliki muslimanski general. Njegovo oštro oko palo je na nečuvani prolaz, gdje je bio samo mali broj ljudi koji su ga sada čuvali. Halid je doviknuo drugom mekanskom generalu Amru bin al-Asu i tražio od njega da pogleda na prolaz. Amr je to učinio i mislio kako je to njegova životna prilika. Oba generala su zaustavili svoje ljude i popeli su se na brežuljak. Ubili su nekoliko muslimana koji su još čuvali prolaz i sa uzvisine počeli napadati muslimane. Čuvši njihove ratne pokliče, razbijena mekanska vojska ponovo se skupila i vratila na bojno polje. Napad na muslimane je bio iznenada. U svojoj potjeri za mekanskom vojskom muslimani su se raštrkali preko cijelog polja i nisu se mogli okupiti za otpor na ovaj novi napad. Vidjeli su se samo pojedinačni muslimanski vojnici uhvaćeni u koštac sa neprijateljima. Mnogi od njih su pali boreći se, drugi su uzmakli. Nekoliko ih je napravilo krug oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije ih moglo biti više od 20 skupa. Mekanska vojska je silovito napala ovaj krug ljudi. Jedan po jedan muslimani u krugu su padali pod udarcima mekanskih mačova. S brda su strijelci slali bujicu strijela.
U to vrijeme je Talha, jedan od Kurejšija i Muhadžir, vidio da su strijele neprijatelja sve bile usmjerene prema licu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je ispružio ruku i zadržao ih prije nego on je ispružio ruku i zadržavao strijele prije nego što stignu do poslanikovog lica. Strijela za strijelom su pogađale ruku Talhe, pa ipak ruka nije pala, iako je sa svakim udarom strijele bila pogođena. Na kraju je bila potpuno osakaćena. Talha je izgubio ruku i ostatak života je hodao kao invalid. U vrijeme 4. halife, kad su izbile unutrašnje svađe, Talhu su neprijatelji podrugljivo opisali kao Talha bez ruke. Jedan prijatelj Talhe je odgovorio: bez ruke jeste, ali znate li vi gdje je on izgubio svoju ruku? U bitci na Uhudu, u kojoj je podigao svoju ruku da zaštiti poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem lice od neprijateljskih strijela. Dugo poslije bitke na Uhudu Talhini prijatelji su ga pitali: zar te ruka nije jako boljela pod udarcima strijela i zar nisi plakao od bola? Talha je odgovorio: to me je jako boljelo i skoro da sam plakao, ali sam odolio i jednom i drugom, jer sam znao ako se moja ruka samo malo zatrese, da će poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem lice izvrgnuti bujicu neprijateljskih strijela. Nekoliko ljudi koji su ostali uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem nisu se mogli oduprijeti vojsci s kojom su se suočili. Jedna grupa neprijatelja se pomakla naprijed i odgurnula ih. Poslanik je onda ostao sam kao planina i uskoro je kamen pogodio njegov šljem i prsten šljema mu se zabio u glavu. Poslanik se onesvijestio i pao je preko mrtvih ljudi koji su izgubili svoje živote braneći njega. Još su neki muslimani istupili da odbrane poslanika sallallahu alejhi ve sellem od daljih napada. Oni su također pali mrtvi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ležao onesviješćen među ovim mrtvim tijelima. Kad su neprijateljski vojnici ovo vidjeli, mislili su da je mrtav. Povukli su se sigurni u pobjedu i krenuli su da ponovo zbiju redove. Među muslimanima koji su branili poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koji su bili odgurnuti svom silom neprijateljske vojske je bio i Omer radijallahu anhu. Bojno polje se sada ispraznilo. Omer radijallahu anhu, koji je sve ovo vidio, bio je siguran da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem šehid. Omer radijallahu anhu je bio hrabar čovjek i stalno je to nanovo dokazivao i kasnije se hrabro borio s velikim imperijama Rima i Irana. Nije poznato da je ikada ustuknuo pod teškoćama. Sad je ovaj Omer sjedio na kamenu klonulog duha i plakao kao dijete. Za to vrijeme je drugi musliman po imenu Malik bin Nazir došao i čudio se, vjerujući da su muslimani pobjedili. On ih je vidio kako su nadvladali neprijatelja, ali pošto nije ništa jeo od prošle noći, povukao se sa bojišta s nekoliko hurmi u ruci. Čim je vidio Omera radijallahu anhu kako plače: Omere, šta ti je, pa umjesto da se raduješ nad veličanstvenom pobjedom koju su muslimani dobili, ti plačeš? Omer radijallahu anhu je odgovorio: Malik, ti ne znaš šta se je dogodilo. Ti si vidio samo prvi dio bitke. Ti ne znaš da su neprijatelji osvojili strategijsku tačku na brdu i žestoko napali. Muslimani su se bili razsuli, vjerujući da su pobjedili. Nije bilo otpora ovom napadu neprijatelja.
Samo je poslanik sa šakom čuvara stajao naspram neprijatelja i svi su pali boreći se. Je li to istina? Pitao je Malik. Kakva je korist u sjedenju ovdje i plaču? Gdje je naš voljeni učitelj otišao, tamo i mi moramo ići. Malik je imao zadnju hurmu u ruci, skoro da ju je stavio u usta, ali ju je umjesto toga bacio i rekao: O hurmo, osim tebe ima li išta što stoji između Malika i dženneta? Rekavši ovo, uzeo je svoju sablju i nasrnuo na neprijateljsku vojsku. 1 protiv 3000. On nije mogao uraditi mnogo, ali je duh koji vjeruje nadmoćao mnoge. Boreći se smirno, Malik je na kraju pao ranjen, ali se je nastavio boriti. Na ovo su neprijateljske horde divlje jurnule na njega. Kažu, kad je bitka završena i mrtvi identifikovani, da Malikovo tijelo nije moglo biti prepoznato. Bilo je sasječeno u 70 komada. Na kraju je Malikova sestra prepoznala svog brata po osakaćenom prstu i rekla: ovo je tijelo mog brata. Ovi muslimani koji su napravili krug oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su bili odgurnuti, ponovo su potrčali naprijed čim su vidjeli da se neprijatelj povlači. Podigli su poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem tijelo između mrtvih. Ebu Ubejda bin al-Džarah uhvatio je među zube prstenove koji su se usjekli u poslanikovo čelo i izvukao ih, gubeći tako 2 zuba. Poslije kratkog vremena poslanik sallallahu alejhi ve sellem se osvijestio. Čuvari koji su ga okružili poslali su poruku da kažu muslimanima da se ponovo okupe. Razbijena vojska počela se okupljati. Oni su sproveli poslanika sallallahu alejhi ve sellem do podnožja brda. Ebu Sufjan, neprijateljski komandant, videći ove preostale muslimane, uzviknuo je: ubili smo Muhameda. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čuo ovaj hvalisavi uzvik, ali je zabranio muslimanima da odgovore, da neprijatelj ne bi saznao istinu, i ponovo napao. Iscrpljeni i teško ranjeni muslimani bi se morali ponovo boriti s ovom divljom hordom. Pošto nisu primili odgovor od muslimana, Ebu Sufjan je bio siguran da je poslanik mrtav. Poslije prvog uzvika ponovo je uzviknuo i rekao: ubili smo Ebu Bekra. Poslanik je zabranio Ebu Bekru da išta odgovori. Ebu Sufjan je 3. put uzviknuo i rekao: također smo ubili i Omera. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zabranio Omeru da odgovori. Na ovo Ebu Sufjan povikao i rekao da su ih svu trojicu ubili. Sada se Omer više nije mogao uzdržati i povikao je: mi smo svi živi s Božjom milošću, spremni da se borimo i razbijemo vam glavu. Ebu Sufjan je uzviknuo nacionalni uzvik: pobjeda Hubalu, pobjeda Hubalu, jer Hubal je uništio islam. Hubal je bio mekanski nacionalni idol. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao podnijeti ovo hvalisanje protiv jednog i jedinog Boga, Allaha, za kojeg su oni i muslimani bili spremni žrtvovati sve svoje. On je odbio da preokrene proglas o svojoj smrti. Odbio je poreći proglas o smrti Ebu Bekra i Omera radijallahu anhu iz strategijskih razloga. Ostao je samo mali dio ove male vojske. Neprijateljska vojska bila je ogromna i poletna. No sada su neprijatelji uvrijedili Allaha.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao podnijeti takvu uvredu. Naljutio se. Pogledao je ljutito na muslimane koji su ga okružili i rekao: zašto stajati šuteći i ne odgovoriti na ovu uvredu Allahu jedinom Bogu? Muslimani su pitali: šta ćemo reći, o poslaniče? Recite: jedini Allah je veliki i moćni, jedini Allah je veliki i moćni, jedini On je visok i poštovan, jedini On je visok i poštovan. Muslimani su tako uzviknuli ovaj uzvik, ovaj je uzvik skamenio neprijatelje. Zastali su na pomisao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon svega nije mrtav. Pred njima je stajala šaka muslimana, ranjenih i izmorenih. Bilo je lahko dokrajčiti ih, ali se oni nisu usudili napasti ponovo. Zadovoljni pobjedom koju su dobili, vratili su se s velikom paradom veselja. U bitci na Uhudu pobjeda muslimana se pretvorila u poraz. Unatoč tome ova bitka nam pruža dokaz o istinitosti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer u ovoj bitci su ispunjena predskazanja koja je poslanik sallallahu alejhi ve sellem iznio prije odlaska u borbu. Muslimani su na početku bili pobjednici. Poslanikov dragi amidža Hamza umro je boreći se. Komandant neprijatelja bio je ubijen ranije u boju. Poslanik lično bio je ranjen i mnogi su muslimani ubijeni. Sve se ovo dogodilo kako je bilo predskazano u poslanikovoj viziji. Pored ispunjenja događaja o kojima je unaprijed rečeno, ova bitka pruža mnoge dokaze o iskrenosti i predanosti muslimana. Njihovo vladanje je bilo primjerno, a historija nije u stanju pružiti nešto slično. Mi smo već naveli neke događaje kao dokaze o ovome. Još jedan primjer je vrijedan iznošenja. On pokazuje sigurnost, uvjerenja i predanosti koju su pokazali poslanikovi ashabi. Kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem povukao u podnožje brda sa šakom muslimana, poslao je neke od ashaba da paze na ranjene koji su ležali na polju. Jedan ashab je poslije dugog traganja našao ranjenog muslimana iz Medine. Bio je na umoru. Ashab se nagnuo nad njim i rekao: selam. Ranjeni musliman je podigao drhtavu ruku i držeći ruku ashaba u svojoj ruci rekao: čekao sam da neko dođe. Ti si u kritičnom stanju, rekao je posjetilac vojnika. Želiš li nešto prenijeti svojim bližnjima? Da, rekao je musliman na umoru. Kaži selam mojim bližnjima i reci im da ja umirem ovdje, ali ostavljam iza sebe dragocjeni amanet da vode brigu o njemu. Taj amanet je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ja se nadam da će moji bližnji čuvati njegovu ličnost svojim životima i pamtiti ovu moju želju na umoru. Osobe koje umiru imaju jako mnogo reći svojim bližnjima, ali ovi rani muslimani čak u svojim smrtnim trenucima nisu mislili o svojim bližnjim, sinovima, kćerkama ili ženama, niti o svom imetku, nego samo o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Oni su se suočili sa smrću u sigurnosti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio spasilac svijeta. Njihova djeca, ako prežive, neće mnogo postići. Ako umru čuvajući poslanika sallallahu alejhi ve sellem, služit će i Bogu i ljudima. Oni su vjerovali da su žrtvovanjem svojih porodica služili čovječanstvu, da su služili svom Bogu. U pozivanju smrti za sebe, oni su osigurali trajni život za čovječanstvo.
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sakupio ranjene i mrtve. Ranjenim je ukazana pomoć, a mrtvi su ukopani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda uvidio da su neprijatelji postupili prema muslimanima krajnje neljudski, da su nakazali tijela mrtvih muslimana i nekima su osjekli nos i uho. Jedno od unakaženih tijela bilo je tijelo Hamze radijallahu anhu, poslanikovog amidže. Poslanik je bio dirnut i rekao je: postupci nevjernika sada opravdavaju postupke za koje smo do sada mislili da su neopravdani. Kad je ovo rekao, Bog mu je naredio da ostavi nevjernike i da im nastavi pokazivati saosjećanje. मोहम्मद के आस्ताने का मिजाज बदलेंगे Slijedi priča glasine o poslanikovoj smrti stigle u Medinu. Glasine o poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem smrti i o rasulu muslimanske vojske stigle su u Medinu prije nego što se ostatak muslimanske skupine mogao vratiti u grad. Žene i djeca su suludo trčali prema Uhudu. Mnogi od njih su saznali istinu od vojnika koji su se vraćali i onda se ponovo vratili. Jedna žena iz plemena Benu Dinar produžila je dok nije stigla do Uhuda. Ona je u bici izgubila muža, oca i brata. Prema nekim prenosiocima također je izgubila i sina. Vojnik koji se vraćao sreo se s njom i rekao joj da je njen otac umro. Ona je odgovorila: ja se ne brinem za svog oca, reci mi o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Vojnik je znao da je poslanik živ, tako da nije odmah odgovorio na njeno pitanje, nego je nastavio da joj govori o njenom bratu i mužu koji su također umrli. Poslije svakog izvještaja ona nije bila ganuta i ponovo je pitala: šta je Božji poslanik uradio? Izraz kojim je ova žena pitala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je neobičan, ali kad uzmemo u obzir da je žena bila ta koja je upotrijebila, to više ne izgleda neobično. Osjećanja žene su neobična. Ona se često obraća mrtvoj osobi kao da je živa. Ako je ta osoba bliski srodnik, ona je sklona da mu prigovara i pita zašto je napušta i ostavlja je iza sebe bez brige i pažnje. Uobičajeno je za žene da na ovaj način žale zbog gubitka svojih dragih. Izraz koji je ova žena upotrijebila je zato prikladan za ženu koja žali nad poslanikovom smrću. Ova žena je poslanika sallallahu alejhi ve sellem smatrala dragim i odbila je da vjeruje da je on mrtav, čak i kad je čula vijesti da jeste umro. U isto vrijeme ona nije negirala ove vijesti, nego je nastavila govoriti u istinski ženskoj dubokoj žalosti. Šta je Božji poslanik uradio? Govoreći ovo, ona je sebi uobrazila da je poslanik živ i prigovarala je kako je on odan vođa, kao izabrao da im svima zada ovaj bol rastanka. Kad je vojnik koji se vraćao uvidio da ova žena nije brinula o smrti svog oca, brata i muža, razumio je dubinu njene ljubavi prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao joj: što se tiče poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je kao što želiš, posve živ. Žena je tražila od vojnika da joj pokaže poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je pokazao na jedan dio polja. Žena je požurila do tog dijela i stigla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
uhvatila rukom njegov ogrtač, poljubila ga i rekla: Neka moj otac i majka budu žrtvovani za tebe, o Božji poslaniče. Ako si ti dobro, mene nije briga za smrt bilo koga drugog. Prema tome možemo vidjeti kakvu su odvaženost i predanost muslimani i muškarci i žene pokazali u ovoj bitci. Kršćanski pisci prenose s ponosom priču o Mariji Magdaleni i njenim drugovima i govore nam o njihovoj predanosti i hrabrosti. Kažu da su oni tajno u ranim jutarnjim satima otišli na grobnicu Isusa. No šta je ovo u poređenju sa prednošću ove žene muslimanke iz plemena Dinar? U historiji je zabilježen još jedan primjer. Nakon što su mrtvi bili ukopani i poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio u Medinu, vidio je žene i djecu koji su izašli iz Medine da ga dočekaju. Uzde njegove deve držao je Sad bin Mauz, poglavica Medine. Sad je vodio devu šepureći se. Izgledalo je kao da proglašava svijetu da su muslimani nakon svega uspjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem dovesti natrag u Medinu, zdravog i živog. Kako je išao naprijed, vidio je svoju staru majku kako ide prema njima, da se sretne s grupom muslimana koji su se vraćali. Ova stara žena bila je vrlo slabog vida i također je izgubila sina Amara bin Mauza. Sad ju je prepoznao i okrećući se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rekao: Poslaniče, ovo je moja majka. Neka dođe naprijed s Božjim blagodatima, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Žena je došla naprijed i tupim pogledom nastojala da uoči poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem lice. Na kraju je bila u stanju prepoznati njegovo lice i bila je jako sretna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem videći je rekao: Ženo, ja žalim nad gubitkom tvog sina. Ali odgovorila je ova odana žena: Kad sam vidjela tebe živog i zdravog, ja sam progutala sve svoje nesreće. Arapski izraz koji je ona upotrijebila bio je: ja sam ispekla svoju nesreću i progutala je. Kakvu duboku odanost pokazuje ovaj izraz. Normalno žalost izjeda ljudsko biće, a ovdje je bila stara žena koja je izgubila svog sina. Potporu za svoju starost, ali je rekla da je progutala svoju tugu umjesto da dopusti da njena tuga proguta nju. Činjenica je da je njen sin umro za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, održavat će je u ostatku života. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao u Medinu. U ovoj bitci su mnogi muslimani bili ubijeni i mnogi ranjeni, pa ipak se ne može reći da je završena porazom za muslimane. Događaj koji smo naprijed naveli to dokazuje. Oni dokazuju da je Uhud bio veličanstvena pobjeda za muslimane, kao i za bilo koga drugog. Muslimani koji pogledaju stranice svoje ranije historije mogu izvući pouku i nadahnuće iz Uhuda. Po povratku u Medinu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je vratio svojoj misiji. Zauzeo je ponovo u obuci i poučavanju svojih sledbenika, ali kao i prije, njegov posao nije išao bez smetnji. Poslije Uhuda Jevreji su postali još drskiji i licemjeri su počeli ponovo podizati svoje glave. Počeli su misliti da je uništenje islama bilo u ljudskoj moći i da samo trebaju učiniti zajednički napad. Zato su Jevreji počeli uznemiravati poslanika sallallahu alejhi ve sellem novim metodama.
objavili bi podlu uvredu u strofama i na ovaj način su vrijeđali poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu porodicu. Jedanput je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvan da presudi u jednoj svađi i radi ovoga je trebao otići do jevrejske utvrde. Jevreji su planirali da bace kamenu ploču na njega i tako odokreće njegov život. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je o ovome bio unaprijed upozoren od Boga. Bilo je uobičajeno da prima takva blagovremena upozorenja. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napustio svoju stolicu i nije rekao ništa. Jevreji su kasnije priznali svoju podlu spletku. Muslimanske žene su napadane na ulici. U jednom takvom događaju jedan musliman je izgubio život. Drugom prilikom je Jevrej kamenovao muslimansku djevojčicu i ona je umrla u velikom bolu. Ponašanje Jevreja zategnulo je njihove odnose s muslimanima i prisililo je muslimane da se bore protiv Jevreja. Međutim, muslimani su ih samo istjerali iz Medine. Jedno od jevrejskih plemena iselilo se u Siriju, od drugih su neki otišli u Siriju, a neki su se smjestili u Hajbar, dobro utvrđeno jevrejsko uporište sjeverno od Medine. Slijedi priča zabrana alkohola i njen efekat. U intervalu mira između Uhuda i naredne bitke svijet se osvjedočio u izvanredan primjer utjecaja Islama na njegove sledbenike. U vrijeme stanja arapskog društva prije Islama ističemo da su Arapi bili potvrđene pijanice. Piti 5 puta dnevno bilo je u modi u svakoj arapskoj kući. Izgubiti se pod utjecajem alkohola bilo je uobičajena praksa i zbog ovoga Arapi nisu osjećali nikakvog stida. Zapravo su mislili da je to vrlina. Kad bi stigao gost, bila je dužnost domaćice da pošalje rundu pića. Odbiti takvu osobu od ove pogubne navike nije bilo lahka stvar. No, 4. godine po hidžri poslanik sallallahu alejhi ve sellem je primio naredbu da je uzimanje alkohola zabranjeno. Raznošenjem glasa o ovoj naredbi, uzimanje alkohola je nestalo iz muslimanskog društva. Zabilježeno je kad je primio objavu da je alkohol zabranjen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao je po jednom ashabu i naredio mu da na ulicama Medine proglasi ovu naredbu. U kući Ensarija muslimana iz Medine održavala se pijanka. Bile su pozvane mnoge osobe i služene čaše vina. Bio je ispijan jedan veliki ćup i drugi je trebao biti načet. Mnogi su već bili pijani, a mnogi su bili na tom putu. U ovom stanju čuli su da je neko proglasio kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio alkohol po Božjoj naredbi. Jedan iz grupe je ustao i rekao: izgleda da je ovaj proglas o zabrani alkohola, hajde da vidimo je li tako. Druga osoba je ustala, udarila svojim štapom zemljeni vrč pun vina, polomila ga u komade i rekla: prvo poslušaj, onda ispituj. Dovoljno je da smo čuli ovakav proglas. Nije udovoljavanje naredbi da nastavimo piti dok ispitujemo. Zapravo je naša dužnost
da pustimo neka vino teče ulicama, a onda da ispitujemo o proglasu. Ovaj musliman je bio u pravu. Ako je alkohol zabranjen, oni bi bili krivi za prekršaj da su nastavili piti. S druge strane, ako alkohol nije bio zabranjen, neće puno izgubiti ako ovaj put puste da vino u njihovim vraćevima teče niz ulice. Uzimanje alkohola je poslije proglasa potpuno nestalo iz cijele muslimanske zajednice. Nije bio potreban nikakav poseban trud ili kampanja da dođe do ove revolucionarne promjene. Muslimani koji su čuli ovu naredbu i bili svjedoci ovoga živjeli su do 70 ili 80 godina. Nije poznat slučaj nekog muslimana da je nakon što je čuo za ovu zabranu pokazao slabost i prekršio je. Ako je i postojao bilo kakav takav slučaj, mora biti da je to pojedinac koji nije imao priliku da dođe pod direktan utjecaj poslanika sallallahu alejhi ve sellem. लेंगे हम इस नए जमाने Stigli smo do kraja 8. dijela. U narednom dijelu možete gledati zli planovi neprijatelja poslije Uhuda, događaj o ubistvu 70 hafiza, sukob sa Benu Mustalik, napad cijele Arabije na Medinu, bitka na Hendeku. Do sljedećeg dijela. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. शऊर दे के मोहम्मद के आस्था